kanti ke bazomnika ongibona umkhulu ilapha mina kumele sisize impilo kanjani mazolo kanjani babusali bobodlwane nomfana umuntu asathuswa yinyoka angakubheka kanjani libhubese lokuzethemba akekho osengazi ukuthi uzethemba uyaphuma njengebamba lenkosi abantwana sebekhulile manje sekudingala ukuthi kubonakale ukuthi kubani okhethiwe phakathi kwabo uyazi nje ukuthi yini okhethiweyo nje yebo uhamba ukubuza manje utshela abantu into ayingekho isikhathi sabantu abasha ukuthi kube yibo abaholile bese abantu bakhombisa indlela kumele uqeqeshe umuntu ngale ndlela sisa umnika mama nomdala angeke saphathwa nomqoka umliyeko ngingasho ngithi nje asikafiki isikhathi somuntu esimama ukuthi aphathe ukuthi nina abantu besilisa anibazi ubungozi bomuntu esimama buzani kimi nginguye kanjani nje bona wena njalo bathi uyikhohlwa ukuthi umlilo indodana laba yibo kumele avule intaba futhi lo mlilo kumele uvuthele mina ngoba bawuphezela kudala kanti futhi ngingokhethiweyo lokho